Okay, mutayi wanje webere kwano jino miso no tufollowinga amukutugwe twa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok amana na emikuto zindi mutaka kwano subscribing no likinga izukango ine rama yujema jema jekiria ndwano jino miso no kwa ninkwereza ibintu bingi okuruga hano ya omurembo rwitwa Obatia abataka kandi kuruga omuli gomboro ya Rutoto bajezo misana no kubana besima abwensonga y'umukuru ya David Katureebe okuteka mama ne miji akikwatirana bimwe abuyambi obwagenzo limisukwana bahereza ababyongere kusima no bagira ngo ataro kintu kibarebere ikintu cyamani okusanga ngo umukuru David Katureebe najino miso kureka ngo nabizuka kandi akabasa kubana bahereza engoyi ningase Emyenda abonjire na nokusima bakoreka ngo mazima kikabahoga bamu bebembeza bine omu district yabo ya Rubirizi ogisina constituency taruna kimwe cyamani ekiba kugena miso koreka ngo babayamba izuka ngo umuntu wamani ningaso umuntu wa hasi na akunda kumukwatiraho akimwe cyakuba ayine ni akimwe akiziwe cyakuba ayine aho kuko hasi wasanga ngo umukuru David Katureebe kurugayo akabasa kwa nateka umuntu wa hasi akariweka ngo yabasa kwa najeno miso na no kumwereza Emyenda kice cyo mucyonka enyuma waho akageno misoro kureka ngo nagura bamwe emfarasi abatine buraro akika muntu yamureba ari bakunyine imbera erumu ejinimbi munonga kuka ebyona nabikora abo mutima gwa rukundo bamo umbatakane bagira ngo mazima kandi David Katureebe cyakozere nibaza kugeno misoro kureka na bamurongora bamusabira nandi cyo mucyonka ngo akikuya kwasa kwa naiza enkwira na makaga kesemba bakamuriza karuru taka kigambire konkati tukumanya bonka abantu bono ko barino batekateka ako babine ikintu cyango cyabane bamurebamo na nekisane kintu munonga icyo kumurebamo nza kwani jeno misukureka ni prayinga gama umaraka gabantu banyuma kurebeka ngo Batungyire Emyenda omuri Kanyambiriri mu Rutoto sub county kandi izuka ngo takumena naho nebitu bingi ebyakozere munonga Munchiriza masoko ane bagamboro na nechinda aha omuri Kanyabuka ninga saha Kanyabuka omuri Kabete ward arugire yakwata ya jeno miso kureka nakora abantu tap yamizi nkaho wasarunga habagabo akwata po jamazira kire karingwe kuteganisa abantu kuko Bwanyima nko jeno miso kureka ngo hakiri na basoko na batero tap bareke ngo nabo basoko na banyo amizi marungi anta mizi nicyo nugwa magara abazabe bongire kusemerwa reka twasoko turukiza bimu abigambo tubasoko ntongerayo tunda kwantu manya ekintu ko kintu kitambara awachi David Katureebe nakora ebintu ebi DK Foundation age founder wayo nabamwita David Tugume Katureebe mutabano wa Katureebe wabire mireso okubanza mu Nyarugo wenyine rugazi ego center mureba ngo ekiyambere abatakana bamanyana n'izina ryo mukuru a former chief justice Bat Katureebe Honorable Bat Katureebe kandi ureba ngo Bwanyima y'ibintu bageze no kureba ngo hakiri ngo David Bat Katureebe akakora ikintu kinje munonga icyamana ukureta inkirwa ya rugazi center ya kana amana n'ibindi nibagira ngo mazima David ubwawese kubana jeno misona no kubana bizuka tikora kwa ngamba bingi ubageze bose kubana bizuka barauke ninga size arebwe ngo yasa kuba nibamurongora nabo reka turukirize bimwe abigambo obufarira karungi niwabe atureze ngo nana abandi abakora mu office ya David Katureebe DK Foundation rero mutabani no wasindikire Emyendeji kugira ngo ngihereza abagurusi nkimwe abishiki abakikuru abakazi David Katureebe wabarebe okora government ya Uganda egumewe kwesoya appearance ya government ya NRM ekore birungi byakorera abakikuru n'abagurusi amina obusinguzi antiru ahead azina niye malere vina tumuhigwe niyo kitongole eki cyo mwana wa Katureebe nyendo urukirize kurunje bigambo byo gomukade ibero na jeno misoko nagamba ninkusaba nto urukirize kurunjana no wegendesereza urukirize Rebe yamanyi kitwaga ntukunde umutabani wera kitwaga tukundirisha nabakitukundira nyine kwanda kisema munonga kandi ndamusema ngo omurimo gwarakora mukama mwongera amani agukorera kimwe na mani aguma tumanye nk'abantu bo mu cyazo cyo wabo mwinyo ni musindiki yakora ndacyamani mweno mutabani nuno kwanta bwine mwe cyanje kwenkanyo namusema mukama mwongera migisha Edgar akora girata ayongera mu bindi neshaje tone bamwegeraho ubundi nawe yaje Simba nawe tumureba tugira ko twamugirira ngwesho muti yakora nkeki ataka nanci ataka gene ko kuyagera kandi yabawe to kurebe cywa nagire cywa kwasiri okaza kwakire cyo taka kwasiri mwashe gudye tutabire atuyambe kutkoro rugutoru atuhe namizi gukunywa tutwine mizi sorana mizi gumulindi gadaha mukono gwende cyo tukajya guti kagwo mulindi dukutaha mizi
ngene yabarye wati ya kuruga rubizo district yatunga obwitwaze ninga sikuruga yatunga kwetegeka ekuruga arabushenyi empango umwaka gw'inkubebe n'ikumi nureba ngo abataka bareno bagino misana no kubona babona bona cyukwatena na mizi yajati amizi yesu tugene ko kanago murindi ninga si agensoro ninga sago mudumo kukati tune mani akatapa yitu yabera hanuya ntwasa kwa geno misiko no kureka ntufara amizi marunje urikiriza akatonga utwizi abana tabaratonyeraho icyo kumushabira biri binje mwana wanje tinkabuga kumushaba ayambe nkite fankazi tuge fankazi kanyoti nyine mushisha tane cyo yayereka kiramese nkuyo kubera MP akakuzira kiraho kanukira ni wonokira bango mwishi yakurecha tari MP wabari MP nakora ki nyaki sigiro yazo cyariho nandishana nantakiro kwenka nabandiho nkanda agirishe kajo mwana muto waza wako kugira ngo ayorura abatakebasa ntumwagera mazima yes okay mitayi wanje nimbana kujanti bagira nto mukono gugabana gwo guri kwakira bwanyima yebyo nuza kwa norebe kibura benshi jena omiswa binji ebirone bikorwa abara barone basoma secondary primary ubwo no muntu akubana jeno misikore karakura ebikwakina na education waro muntu nakunda ekitwa kina nebyo bwegese rebeka ngo atekamu teka mamani batari abakwiza bakubiha ngo nubaza kuko nebyo bwegese ko kabatene kibakora izuka ngo abamwe umbana abagenzere a university bamwe umbana bari mu secondary bamwe umbana bari mu primary bamwe umbana bari mu nursery ubwo no reba ngo umukuru David Katureebe akorewe mu DK Foundation aranaje no misikore kwa munayegesa umwana wa Uganda umwana wa Africa umwana w'abanyaruguru nubo bebembeza bitwenda bakundo muntu hasi takomera ari echo yareka unatekwa kuba naje no miso no kureka ngo hakiri abaso kuba nakora ikintu kimwe cyonka ukuyamba muntu hasi umburi wa COVID-19 inseka soba munonga ibintu byaje no misokwane bitaboka akarebeka ngo yasokwana agura abantu obuhunga ukano bireba tukuje no misokwane tubikwereka yayamba abantu benje munonga na hati ya leta emyenda Ruhango bwatasaza mu kugira ngo ya leta omununuzi abarubirizo district abamyanyarugu constituency abo muntu wa hasi w'abanyaruguru ukureka ngo yaje no miso no korango hakiri babasokwana bagoberwa no bafunamu ekiseme kwa je no miso ukureka ngo baganyirwamo bamwe abantu barebane biza bamara bagenda baraganisa bitwabara kubugira ibakora kuko basanga ngo umuntu natanakira aha muntu wa hasi atabandiza muntu wa ruguru ubona mangogo no muntu w'abantu reka turukize bamwe kandi koko wareno waje no miso kubona basima specially na neminyeto tuhure ibigambo bireno bigeno miso kwa ibigambo awa David Katureebe urikiriza ubona umuntu egume umuntu akujihanira yatuyamba yatujyo kujwara tusaba ngo minyeto yone yo kwatanise tuna nituku musajike 2026 ngo baramwegera bw'ikinte kiyakora nabo bakamurebera ikinte kiyakora kwanga yayamba minyeto nkitwe ikinte kitata kubasa kumusubiramo nasa kukikora yakikwetwa niwe twabone twara ya umuntu wo kubanza kukitkolera mbwene twamusima munonga amazina ni Nyasingura Aisha ndifuzi no muziromo ubakweta tata Ismail Birama ni ntwana cancer prudence nkashwenka siyanje ni sima David Katureebe abo buyambi bwo bwinji na hati naruga kufune ngoyi nafune mpare na neshweta kanta koma aho na nenyima nankuratira school fees ninkusima munonga hori nisima n'abantu bokora nabo kureba ngo buheza tubakuturyanga tamisamba butu wacyorukirize ecyo takusima iki cyonka nasima na school fees ya kumusasora ugutuma umwana umuwenka n'abana benshi Omukoro atingamba beje kugira ngo bondi nimutera ikigambo kuyondo ninkoreka ebisemero kwane bigeno misukwane bikorwa omuntu hansi takwenda cyangwa omuntu hansi na rakantu konka kokora kwa ngona wasoko mukwatawo urugwe no wasoko ruzora kumarana n'imyaka 2 nazo rurwo umuyendogo okusinga kumuriza sinje bitano kamuriza sinje kumuriza 20 tikine kikikora rebeka ngo wamuriza kitu cyo yakwasa kwa nkigumaho mwegese kuko asome kuba nakora David Katureebe okurwo mu DK Foundation Reka tukomeze butubanire audio eji tureke bitasoka tugena misukwa tubongera yabindi saho
nisima na ruhanga habo kukuma kandi nincyashaba munonga aguma kukumire ubu n'abantu bakareba uburungi bwawe nyensi bitakomari twebiko bika abantu bona sima chokora abantu tito twenka na nabakade abatakwebasa ninde bamba bahemyenda tukusima munonga tine bugarukiro itwenke minyeto tukurebe byo kora ibintu birungi ade tukafunira imyaka yo kutera ubururu konka tushaba ngo yesimbe akuba abantu abesimbire hati to yesimbire konka bariho tebo basakore ikintu nk'ecyo wakora ninga nk'ebyo ryo nokora tishaburiyo mwatimu abantu b'imitima mirungi nkimwe nibo tukubantu enda mube mwazombutegeshe hati nini shaba nk'emyeto mitayi yanje twataganise ubundi wakwesimba ntutwafunira uburu kuhika nabazire bitu tubashaba kwatanisa nimwe kucengana nimwe kweba ngo batisaho buhereza bushye bareke kumara amani kugira ngo buri kimwe cy'watuha nabo bakishemererwe mu batashire banke kibi kandi waje nke kiwagamba nabo bakire mu kintu kuzomunko. Okay, izuka ngo lya KR Media News Center twatukuletera ibintu bingi munonga KR online radio twatukuletera ibintu bingi munonga tubatujana turi ya Facebook, YouTube, Twitter, TikTok kandi Instagram and website searching KR Media News Center nokona ufuna ibintu bingi munonga anosa searching KR online radio na uruza kwa nutunga ibintu bingi munonga. Okay, nogwe omukuru David Katureebe okurwa mu DK Foundation kandi bye bintu byahereza abantu okurwa mu gombora tuto tube byonka acena rete bindi lebeka ngo asokwana gino minsi no kwano followinga zo mu DK Foundation zo kwano tunga obereza burungi no kwano tunga magara marungi no zo kwano tunga na future ureke ngo abasokwana utunga omwebembize mu rungi mbere bo miso utakarugaho anti 2026 nono chimanya inkora mpya. I salute you. Takarugo ndi lama yu jima jikiria da incredible.